Maskisi. So Jeanette kunjani Shem? Ngiyaphila ngifika splatters and treats lo. Bantu abakhola labakukhalisako so bathi ngikutshele ukuthi you mean the world to them. Ungokonke nje umntwana la ngakufisa tibe mtali. Bathi ngikutshele ukuthi bayakuthanda kakhulu. Bathi ngikutshele nje ukuthi awekho amagama la special la kahle la khethekile la ngachaza ngalendlela ungimake lo kahle ngabo kubo. Bathi ngikutshele ukuthi you are doing a great job ngokuba umntali kubo bayakuthanda. Kwangathi uNkulunkulu angakwanzisela amalanga okuphila akubusise ngako konke lokufisako emhlabeni. Ilanga lanamuhla ligcwala isibusiso nenjabulo. Happy birthday. Nithi kwabantu bakho labakukhalisako nje so ngithanza ukuthi ngiyabonga kakhulu bengakayicabangi indlela efana nale so ngiyabonga kakhulu futhi nami ngiyabathanda and I promise ukuthi I will try my best to be the best mother I can.